أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا للحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan At-Tafsirul Muyassar o'zidan darsimiz davom qilgan bo'lib, Hud surasi 63 oyatga kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shu ayning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishimiz. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den kısaca Uygur tercümesi.
Salih aytdi: Ey qavmim, aytinglarchu, agar men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan aniq dalilga asoslansam va uning rahmati, ya'ni payg'ambarlikka sazovor bo'lsam, shundoq turug'liq Alloh qarshilik qilsam, Allohning azobidan meni kim qutqizadi? Meni o'zinglarga agishga da'vat qilish bilan menga faqat ziyondan boshqani ziyoda qilolmaysizlar. Ey qavmim, bu Alloh bevosita yaratgan tish to'ga sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yatinglar. İxtiyari o'tlusun, uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni pat keladigan azob halok qiladi. Ular tish tugini bo'g'izladi. Salih aytdi: Uyinglarda hayotlikdan 3 kun bahramand bo'lib olinglar. Bu va'd yolg'on emas. Bizning azob qilish emrimiz kelganda Salihni va uning bilan billa iymon etganlarni rahmatimiz bilan shu kunning sharmandachiligidan qutqizdik. Parvardigoring haqiqatan kuchlikdir, g'olibdir. Zolimlarga qattiq ovoz yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan peti ketib qoldi. Go'yo ular uylarida turmagandek, ya'ni ularning turgan joylari odamzod tarafidan ovat qilinmagandek bo'lib qoldi. Bilinglarki, Samud Parvardigorni inkor qildi. Samud halok bo'lsin. Shubhisizki, bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalar Ibrohimga xushxabar elib keldi. Ular sana amonlik tilaymiz dedi. Ibrohim, sizlarga amonlik tilayman dedi. U uzoq qolmay bir mo'zayni kavob qilib ilib keldi. Ularning, ya'ni farishtalarning unga qo'l uzatmayotganligini ko'rib, ularni xush ko'rmadi. Ulardan qo'rqinch his qildi. Ular qo'rqmagin, biz Rabbingning farishtalari, tamoq yemaymiz. Biz haqiqatan Lutning qavmini halok qilish uchun avatildik dedi. Uning ayoli, ya'ni Sara, bir tarafda turib, Lut qavmining halok bo'lganligidan xushallanib kuldi. Biz uningga, ya'ni Saraga Ishoq otliq bolasi bo'ladiganligi bilan va Ishoqdan keyin keladigan Yaqub otliq navrisi bo'lganligi bilan xushxabar berdik. Xo'sh, قال يا قوم أرأيتم قال صالح لقومه يا قوم أخبروني إن كنت على برهان من الله وآتاني منه النبوة والحكمة فمن الذي يدفع عني عقاب الله تعالى إن عصيته فلم أبلغ الرسالة وأنصح لكم فما تزيدونني غير تضليل وإبعاد عن الخير. Salih aleyhisselam öz kavmi için şunda dedi ki: Ey kavmim, depekinglarçı bana, haber biringlarçı. Men Allah subhanahu wa ta'ala tarafından bir delil pakka asaslanıp bir hüccet üstü bolsam, manu Allah subhanahu wa ta'ala öz fazlidan peygamberlik ve hikmetini ata kılsa, kim beni Allah subhanahu wa ta'ala'nın azabıdın, eğer men o Allah subhanahu wa ta'ala karşı çıksam, kim beni müdafaa kılıp, kim himayesi alalaydı? Şu sebeplik men o peygamberlik vazifesini ada kılmasam, Allah'a asilik kılıp, ve sizlerge nasihat kılmasam, şu sebeplik Allah'ın eğer azab bana yetip çıkıp kalsa, kim menden o azabını müdafaa kılıp tuzup kalalaydı? Sizler bana
azdırıştın başqa və yaxşılıqdan jiroqlashtirish, uzoqlashtirishdan boshqani faqatla aşırmaysizlar. Faqat gumrohlikni aşırırsizlar mendan və yaxşılıqdan uzoqlashtirishni mendan aşırırsizlar. Sizlarning arzu, ümidiniz şu. ويا قوم هذه ناقة الله جعلها لكم حجة وعلامة تدل على صدقي فيما أدعوكم إليه فاتركوها تأكل في أرض الله فليس عليكم رزقها ولا تمسوها بعقر فإنكم إن فعلتم ذلك يأخذكم من الله عذاب قريب من أقرها. Ey halkım, bu olsa Allah'ın sizler için meninki sizlerni eninga çakırgan nas hakkıdaki menin rastlığımni uqturduğan rastlığımga delil ve alamet bolulgan hüccet qilib bergen Allah'ın tögüsüdür. Onu öz meyli kuvvetinle. O ziminde xalagancha otlusun. Sizlerge o tögünün işkandaq rızkısız sizlerge emas. Onun yepişkini sizlerinin yepişkini kemitip koymaydı. Yani ulanı, o tögüne sizler buğuzlaştın ibaret bu xil hareketinle olan yakın kip kalmanla. Yani o tögülerini çok buğuzlamaŋla. Öltemeŋla. Çukum sizler eğer aşında kıp kalsanla sizlerni Allah'tan en kıskagan müddet sizdeki bir azap aş tögünü bozduğallıktan o tögünün kanını tükvetkallıktan şu sebeplik Allah'tan sizlerge en yakın bir azap geliyordu. فكذبوه ونحروا الناقة فقال لهم صالح استمتعوا بحياتكم في بلدكم 3 أيام فإن العذاب نازل بكم بعدها وذلك وعد من الله غير مكذوب لا بد من وقوعه. Ola Salih Aleyhisselam'ın yalğanğı çıkardı. Ve bu tügünün kanını tükvetti. Ola için Salih Aleyhisselam dedi ki tamam sizler şu şehrinlerde 3 gün hayatınla olan huzurlu olanlar. Çokum o 3 günden keyin sizlerge bu azap eniqli düşüdü. Bu Allah Subhanahu Taala'dan hiç özgermez hakik olan bir vaadi bu. Bunun çokum buluşu lazım. 3 günlük mühlet sizlerge dedi. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بِهَلَاكِ ثَمُودَ نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مِنَ الْهَلَاكِ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ هَوَانِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَزِلَّتِهِ إِنَّ رَبَّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ هو القوي إن ربك أيها الرسول هو القوي العزيز ومن قوته وعزته أن أهلك الأمم الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم. Bizning buyrug'imiz Samud xalqini halok qilishga kelgan chaqda biz Salih Aleyhisselam ve Salih Aleyhisselam'la billa bo'lgan bir sabdash bo'lganlarning o'zincha bizning rahmat lutfi iloyimizdan bu xil halak, bu xil damardan vayronchilikdan biz qutqizib oldik. Biz Salih Aleyhisselam ve bu kişinin egeş kişilerini aş gününün xar ve zabullig'idan qutqazdik. Çokum sizning Parvardigoring ey Payg'ambar Aleyhissalatu vesselam u Parvardigoring olsa en kuchlik, en hammadan g'olib zotdir. U Parvardigoringning kuch quvvati va kattaligi sabablik kattaligidan ilgaki tag'i bag'i unsur chekinashgan buning
o'xshadi, hadinashgan qavmlarning o'zini hammani pachaqlab tashlab halok qildi. Va butun payg'ambarlar va payg'ambarlar bilan birga saf tutgan, payg'ambarning chaqirig'iga ovoz qo'shgan, payg'ambarlarning ovoz nimalarini agash kuchlaricha u halokatdan qutqizib oldi. وأخذت الصيحة القوية ثمود الظالمين فأصبحوا في ديارهم موتى هامدين ساقطين على وجوههم لا حراك لهم. Bu küçük bir avaz bu zalim Samut halkına tuttu. Bu azap geldi. Ola özünün korosu da özlerinin yüzce ondan sığa demek. Ne? Yak özünün yüzce düşken ölük okşup ölüp kaldı. Yani ula özünün korolarıca öldü bula. Yüz düşken aldı. Ula kışkanda hareket mi yok? Aş bitip ketip kıp kaldı. كأنهم في سرعة زوالهم وفنائهم لم يعيشوا فيها ألا إن ثمود جحدوا بآيات ربهم وحججه ألا بعدا لثمود وطردا لهم من رحمة الله فما أشقاهم وأزلهم خد أولا ularninki tizdin bu vayron bo'lish, zavol bo'lishida ularning tizdinligi bilan siyirib supurilib bu tarix sahnasidan uchib ketishida, tugab ketishida ular lam yaishu fiha. Xuddi ularcha bu yerda yashamagandek bo'lib ketdi. Hech qanday iz asar qolmadi ularga. Diqqatki, chuqum Samud Parvardigarining oyatlarga mayli oya al matlu olsun, oyat mashhud olsun, oyatlarga tandı. Yani Parvardigarining qudrat kamalini ko'rsatgan va shuning muqtazosida uning uchun Parvardigariga iymon keltiradigan bu oyatning nimasiga oyat tandı va u Parvardigarining hujjat delil poklarga tandı. Diqqatki Ala bu'dan li Samud. Samudqa halak olsun. Samud Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Fema eşkahum ve azallahum. Nimi baksız, şorpeşane, taleysiz kılvatkanda bu Samud halkına. Ve nim ulanı yençip har zabun kılvatkanda ulanı. وَلَقَدْ جَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يبشرونه هو وزوجته بإسحاق ويعقوب بعده فقالوا سلاما قال ردا على تحيتهم سلام فذهب سريعا وجاءهم بعجل سمي مشوي ليأكلوا منه. Elbette şükün periştele İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın kışka İbrahim Aleyhisselatü Vesselam ve İbrahim Aleyhisselam'ın ayalı olan Sara anımızga İshak Aleyhisselam bilen ve İshak'ın keyin keldiğen onunki nemisigiço nevrisi Yakup Aleyhisselam bilen xushxabar berish uchun perişteler buraya kelib geldi. Bu perişteler salam bolsun, paqalu salama. Yani ola salama degelimizi sallamu aleyhi salama demekti de bunun da. Bu mef'ul mutlakninki pil mahzubның mef'ul mutlaki bu. Yani salama degelimiz kalu salama. Dedi ula salaman dedi. Yani ula İbrahim Aleyhisselam'a salam verdi demekti. Kale salam. Dedi İbrahim Aleyhisselam yani ula üçün dedi selamun aleykum dedi. Dedi İbrahim Aleyhisselam ulağımız salam dedi. Felemma ra'a إبراهيم أيديهم لا تصل إلى العجل الذي أتاهم به ولا يأكلون منه أنكر ذلك منهم وأحس في نفسه خيفة وأضمرها. قالت الملائكة لما رأت ما بإبراهيم من الخوف لا تخف إن ملائكة ربك أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم.
İbrahim Aleyhisselatü Vesselam o periştelerinki kollarınınki bu yüz epkegen bu nimege bu topaknınki kuş nimesiga topak kuştan kılgan kavapka kolunun yetmegenligini, kolunun kolunu daskan uzatmaganligini kögen çağda ve uladın çok yemegenligini kögen çağda bunu naiti yaktumay kaldı bir emelsin uladın. Ve öz konuda bir xil qo'rqinishni his qildi, ammo bu qo'rqinishni maxfiy tutdi ularga. Shundaqdan bu farishtalar bilib qoldi Ibrohim alayhissalomning bu qo'rqqanligini bilib, nihoyatda bir xil o'zgarishning bo'lganligini ko'rgan chog'da farishtalardagi qo'rqmag'in ey Ibrohim. Cho'qim biz olsak, sizning Parvardigoringning farishtalari biz. Biz Lut kavmini üzünüçü ulanı alak kılış için evetilgen melaikler biz korkmagan dedi. Ve mraatu İbrahim'e Sara كانت قائمة من وراء الستر تسمع الكلام فضحكت تعجبا مما سمعت فبشرناها على ألسنة الملائكة بأنها ستلد من زوجها إبراهيم ولدا يسمى إسحاق وسيعيش ولدها وسيكون لها بعد إسحاق حفيد منه وهو يعقوب. İbrahim Aleyhisselam'ın ayarı Sara annemiz bu perdenin ağzı ör tuğantı da bu periştahlarınki bu İbrahim Aleyhisselam'ın gibini anlagan halda perdenin ağzı öre tuğantı. Bu gaplarni anlab bu perişanlar bu sizin anlagan narsani nihoyatda hayronlik tutib kulib ketdi. Biz bu Saraga biz qanday qildik? Farishtalarning tili orqali xushxabar berdik. Nima bilan? O Sara o'zining yashnab qolgan İbrahim alayhissalom. Shu vaqtda İbrahim alayhissalom 120 yosh atrofida, Sara 90 yosh atrofida ekanda. O'ziniki eri İbrahim Aleyhisselam'dan bir bala tug'ilganligiga qadar xushxabar berdi. Bu balaning o'zi Ishoq deb atilganligi va bu bala yashaydiganligini va bu baldan keyin bu Sara uchun Ishoqdan keyin uning bir navrisi bo'lganligi. O ismi Yaqub alayhissalomdan iborat. Mush xushxabarni berdik. Ya'ni Allah'ınki biz muşun için, muş kuşlar bir için geldik. Korkmağınandık da, deminadı değil. Hoş. Hmm. فعقروها فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. Enbiya'da nimine Salih Aleyhisselam'ınki peygamber ikenliğine delil ve dalalet ve ayet buluduğun bu Allah'ın bu tövüsünün üzerine öldürüp koyganlar bir adam. Lekin beni paqaruha bula onun hem bula aşı cemaatini hemisi tügünü öldürüp koydu degendek mi? Aqaruha cemisi bilen keldi. Unda xuluşu bu tügünün öldürücü adam bütün başkalarının razılığı aşılarının plan maslahat ko'rsatishlan bunuga das o'ndan ko'p bunuga jur'at qiloldi boshqalarni rozi maligilan shunga alaq bo'lishi bular umuman birdek halak bo'ldi da bu buning da imom Qurtubiyning bir so'zi bor ekan bular bu tugining qonni chorshanba kuni qon to'kyapti deydi qonni chorshanba kuni tugining qonni to'kyapti o'ltirib qo'ydi bular 3 gün yaşadı. Çarşamba bu hadis uzuptu. 3 gün yaşıvaldı. Temetta'u fi darikum selasete eyyam degan ayatın ro'yi ko'rsatmasi bilan 3 gün yaşıvaldı. Yani qaysi gün payshanba, juma va shanba. Azab yakshanba kuni kelibdi.
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا İbrahim'e bil buşra. Bu yerda çoğun bizim peygamberlerimiz İbrahim Aleyhisselam'a xush xabar berishdan keldi dedi. Buningda hamda faqatlam xush xabar berish emas, buningda bu İbrahim Aleyhisselam'a xush xabar berish va shundoqla xush xabar bergach Lut qavmini, Lut qavmi hozir Iordaniya daryosının bir nimasi bor. Iordaniya bir ko'l bo'lgan bo'lib, o Bahrul Meyit deb ataydigan, O'lik dengiz deydigan. E, Buningda shu qirg'oq, shu ko'lning o'ziga hamda dumi ko'mirilib ketgan ikki bir shu yerdagi bir rayon bor ekanda. Sodom va Gomorra deb. Shu 1 millionga yaqin, 500 mingdan ikkisidan 1 millionga yaqin nüfus Allah subhanahu taoloninki g'azab qilishi bilan bu Lut qavmiga bu axloqsiz, bu hayvon qilmaydigan mushundaq bir qiliqlarni o'zi qilgan ekan, bu insoniy fitrat tabiatdan chiqqan bir qavm bo'lgan ekan. Bu xalqning o'zini shu yashayotgan tuproqlar bilan birga ziminlan ko'kka bir ko'tarib osmonga necha yuz metr bir ko'kka ko'tarib yag uribdikilam tashiyotganligi demak shu qushlik yag urilgandan keyin osmonga bir ochiq yag bir urilgandan keyin shuning eg'irligida shuningki favqulodda eg'ir urilgandan keyin zamin yuzidan suv ustidan 300 metr suv alt nimada chunqurlikda deyildi shu ko'lni. Shu ko'lning o'ziga bu nima Qomoro va nima Sodom va Gomorra bu ikki rayonning xalqi shu yerda hozir mana guva arxeolog olimlari har xil butun ham ahvolni tekshirib ish qilyotidi. Uni ilmiy nimalar bilan isbotlab mana chiqdi bu ahvollarni har xil alohida bir Allohning qudrat kamalini ko'rsatadigan mundaq zolimlar qarta, mundaq chekinashganlar qarta Allohninki jazosining yetarli bo'lganligiga bir dalil. Bu dalil hozir qad ko'tarib turyotidi. Ta ila yawmil qiyomagacha davom qiladi bu. Demak bu shu Sodom va Gomorra doirasida yashayotgan Lut alayhissalomning shu axloqsiz ahvoliga cho'mib ketgan shu badxuy qavmning o'zini vayron qilish maqsadda nimaga u shu maqsadga kelgan. Ammo Ibrohim alayhissalomga bundaq saqlanma, saqdan keyin kelgan davrisi Yaqub alayhissalomning xushxabar berish shundoq ikkisini biroqla ado qilish bundaq kelganda. Bu peygamberler bazı nime deydi degende Cibril aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam diye mantıklı geldim bak ki. Üç kekende. Selamen, kalu selama. Yani kalu selama, sellemu aleyhi selama demek. Öyle degende bu pil mehsuplan, mef'ul mutlaki. Ola o nimige İbrahim aleyhisselam'a salam verdi. Salam verdi ola İbrahim aleyhisselam'a bir salam ne? Salam verdi. Mef'ul mutlak o amilini takitleş için bu. Kale selamun. Dedi o İbrahim Aleyhisselam selamun aleyküm. Yani. Salam bolsun degende. Evcese minhum yine evcese ahassa mıdır? Lügatta onun bir xil korkunçum da his qildi degende. Korkunçunu malaikalardan İbrahim Aleyhisselamçı bu mihmallardan bir xil korkunçunu his qildi bayqidi degende. Xo'sh. Dersimizin devamı keyingi saat doludu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.